Түненерчикте 23 школда Кавказны халкларны оюларны фестивалі өткенді. Ерішеулені Эльбрус ойытны башламчылығы бұлақ құрап өттіргенділі. Милетлені араларында келешеулікні сақылау, ем күчлендіру. Спортның милет түрлеріне маданият қазнаға да жәштөліні сейірлерін бұру фестиваліне өттіруіні баш борчыларыны тізмесіндеділі. Bu milletlerini birbirleriyle tanıştırıp birbirlerini bilip şu yokluk jüri çerevala jumuşlarına içinde etilgen işte de bundan sonra da bugün milletlerini oyunları deyip bu spor canıba oyunlarını kaçırıp biz eterimiz öttürüp bundan sonra da Allah'tan kadar olsa bir iki aydan bu festival oldu. O zaman da kulturasını göğüstürüp halk giyimlerini göğüstürüp aşan suyun göğüstürüp har milletine o hesapla etilgen işte de indi yıl sayında ete turabız. Bunlar jumuşlarını bugün Allah'ın aşılan ama günde ayrı gün olgan 6 komanda 6 milletine keleçileri kelgenle aytkanımça bulayda oynagan detip gülgen detip жаңы zatlarda bilip birbirleriyle tanışıp geçsele de bakalım bulayda. Жәштөлге спортының милlet түрлерінде кеслерін сынап көрүчі оң берілгенде бұлай түбешеуленім ағаналары ұлы болғанына ерішеулеге қатшықала бары да черткенділі.